Mal-wasla tiegħu fi Brussell il-ħamis il-Prim Ministru Joseph Muscat ta' l-ewwel kummenti lil ġurnalisti barranin preżenti għal dan il-Kunsill Ewropew. Well, until now, the only difference is that instead of one small line on migration, there is a paragraph. Still, it's just words, so we need to see whether these words translate into action. That's what we want to see. It's quite surreal that at a time when Europe is discussing this loss of lives, when Europe is discussing the issue of the NSA on Germany and other things, we get to discuss the digital economy. Very interesting. U fl-aħħar żviluppi minn Brussell, il-President tal-Parlament Ewropew Martin Schulz tenna dak li l-Prim Ministru Joseph Muscat ilu jsostni, jiġifieri li jeħtieġu regoli ċari dwar l-immigrazzjoni. Waqt laqat ma' Sindku ta' Lampedusa Giusy Nicolini fi Brussell, Martin Schulz stqar li 10,000 persuna immigranta fi gżira żgħira jindika sitwazzjoni allarmanti. Hija ovvja għal Schulz li l-immigrazzjoni hija problema, speċjalment fil-Mediterran. Huwa appella l-leġiżlazzjoni dwar persuni refuġġjati u għalkemm lil dawk li qed isofru gwerer ċivili u li jkunu jixtiequ jmorru lura lejn art twelidhom. Is-sitwazzjoni fil-Libja li ddeskrivija bħala kaotika hija waħda mill-ikbar problemi għall-immigrazzjoni fil-Mediterran. Għaraf li l-Prim Ministru Joseph Muscat jinsab taħt pressjoni kbira u li huwa ġustifikat u mader għal fatt li qed jitlob dialogu akbar fost il-pajjiżi Ewropej. Spjega li l-introduzzjoni ta' liġi dwar l-immigrazzjoni ma tfissirx li kulħadd ikun jista' jemigra b'mod irregolari qisu xejn mhu xejn, iżda li kulħadd ikollu dritt japplika għal status ta' immigrant. Flok vakum għandu jkun hemm sistema ta' awditjar, tenna Martin Schulz.